نام هر یکی آنها را که امروز جام تاجیکستان جام قهرمانی را به کلاب آوردن یک و یک قرائت خواهم کرد. پرزیدنت کلوب زینالله صاحبов، نایب پرزیدنت کلوب خورشید خدایبردیов، سردار دسته بهرام رستمov، سردار ترتیبات بخطری دسته مراد عظیمov، سرمربی معروف رستمov، مربی غیرت میراحمدov، مربی سفرعلی مومنov، دیرکتور تکنیکی اکرم حسینov، متصدیان عزت الله اسحاقov، دوران شامرادov. اینک بازیگرانی که در این میدان و میدانهای دیگر جهد و تلاش کردند که به پیروزی امروزی ما و شما را رسانند. دروازه‌بان رستم رضاییov، دروازه‌بان بهادر شمسov، محافظتگر ظریف رستمov، محافظتگر پاشین لورنس، محافظتگر حسن رستمov، محافظتگر موسی صادق، محافظتگر عادل ارگاشov، محافظتگر بنجامین ارکبا، محافظتگر خورشید رحیمov، محافظتگر امراخان سیدخان، محافظتگر خورشید کریمov، محافظتگر حکمت الله رسولov، نیم محافظتگر سفرعلی کریمov، نیم محافظتگر بختیار حسنov، نیم محافظتگر دیوید موتو، نیم محافظتگر فروخی جورخان، نیم محافظتگر حسینی مهروخی، نیم محافظتگر فریدون رستمov، نیم محافظتگر کامران سیدزاد. هجوم کننده نوروز رستمov، سلمان تجیه، مولاجان حکیمov، ایندوس حسینov، یار احمد بابایov، طبیبی که قصدم محضگر زابلشو تملیخایov، مربی هیئت دوم جوهرشاه شاقیاسov. دوستان عزیز، من خاطر رسول میکنم که دسته دومی کمانده روشن در چمپیونات امساله جای سوم را اشغال کرد و میسازد که ایشان را هم تبریک و تهنیت بگوییم. دوستان عزیز، امروز با مبارکبادی ما و شما، با مبارکبادی دسته روشن، نماینده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر کولاب، رئیس شهر کولاب محترم عبدالغفار رحمانوف تشریف آوردند که حالا سخن مبارکبادی با آنک است. منم ایشان را به خرج دادم تا دسته روشن امسال عنوان قهرمانی را به دست بیارند و من گمان میکنم که همه ما و شما به این موفق شدیم. السلام علیکم حاضرین گرامی، اجازه دهید از نام خویش، از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کولاب کمانده برای همه ما عزیز و مهربان کمانده روشن را برای آن پیروزی که به دست آوردند و چطوری که قید کردند 50 سال باز ما منتظر آن بودیم چمپیون جمهوری گردیدنشان تبریک و تهنیت گویم. با حیاتی کمانده پیش از همه صحتی و سلامتی، عمری دراز، خوشی های زندگی را تمنا نمایم. بگذار کمانده دوست داشته ما همه وقت همه خیلی پیروز باشد و مردم ظفرمند کولاب همه وقت جانبدار سیاست رهبری دولت و در رویه سازندگی فعالیت نمایند. عزیزان گرامی، من میخواستم درباره دستاوردهایی که
дар ин сол дар шаҳри Кӯлоб ба вуқӯъ омад дар соҳаи варзиш сухан гӯям. пеш аз ҳама мехоҳам мана онҳоеро ки дар соли ҷорӣ барои обрӯву эътибори варзиш на танҳо дар шаҳри Кӯлоб балки дар тамоми сарзамини ҷумҳуриямон саҳми босазои худашонро гузоштаанд, онҳоро номбар намоям ва бо қарзкӯбиҳову суханҳои нек онҳоро дастгирӣ намоем. пеш аз ҳама чемпиони дорандаи ордени биринҷӣ гаштани яке аз зодаҳои Кӯлоб Манзура Чориеваро ман мехоҳам қайд кунам. ҳамзамон яке аз зодагони дигари шаҳри Кӯлоб Муҳаммадҷон Наимов чемпиони ҷаҳон аз намуди карате-де гардиданд. дар баробари ин Назрию Хайрулло чемпиони ҷаҳон байни собиқадарони гӯшти самбо гардиданд. Искандари Рустамзодаи шаҳри Кӯлоб дар Олимпиадаи Лондон ширкат варзиданд ва мо боварӣ дорем ки дар Олимпиадаи оянда сазовори ҷои намоён мегарданд. ва хирсандии имрӯзаи мо чемпиони ҷумҳурӣ гардидани командаи Равшан боиси хушнудии тамоми мардуми шаҳри Кӯлоб аст. ва бисёр ҳам марде ки ҳамавақт дар фикри ободии диёри мо аст ва кӯшиш мекунанд ки диёри мо зебову обод бошанд. акай ба мазоҳир изҳор намоям. умед аст ки манамун заҳмате ки сарпарастон кашиданд бенатиҷа намонд ва чемпион гардидани командаи Равшан дар таърихи шаҳри Кӯлоб бо ҳарфҳои тиллоӣ навишта мешавад. соли муайян аст ва боварӣ аст ки хизмати манамун неке ки аз ҷониби сарпарастон гардида аст ҳамавақт дар хотири тамоми мардуми Кӯлоб абадӣ боқӣ мемонад. ман боварии комил дорам ки тамоми ҳаводорони мухлисони командаи Равшан тарафдор ва дастгири сиёсати хиратмандона ва пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд ва мо кӯшиш менамоем ки он ҳидоятҳое ки аз ҷониби роҳбари давлат барои рушди соҳаи варзиш, барои рушду нумӯи ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусус барои ободию зебоии Кӯлоби азизи мо равона шудааст, аз ҷониби ҳамаи мо дастгирӣ меёбад. бори дигар шуморо табрику таҳният мегӯям ва миннатдории хешро ба ташкилкунандагони чорабинии мазкур ва хусус ба сарпарастон изҳор менамоям. ҳозирини гиромӣ, мо барои қадрдонии тамоми ҳайати команда кӯшиш мекунем ки дар оянда низ чорабиниҳо баргузор намоем ва ҳозир мехостам қарори раиси шаҳри Кӯлобро дар бораи додани қитъаи замин барои сохтмони хонаи истиқоматӣ ба Шаҳрванд Рустамов Наврӯзро қироат намоям. масоҳати 008 газ замин бо истифодаи як умрӣ меросӣ дода шавад. ки дар ҳақиқат муҳтоҷ ба гирифтани замин ва қитъаи хона мебошанд, мана пешниҳод кунанд, мо дар оянда низ онҳоро дастгирӣ мекунем. ба ҳамаи аъзоён ва онҳое ки саҳми худашонро барои чемпион шудани командаи Равшан гузоштанд, мана пешниҳод шудааст ва мо зарур намешунем ки ҳозир ҳамаи он алоҳида ба аъзоёни тими футбол спорида шавад ва мана ин кӯмаке аст ки
توفهایی است که از جانب سرپرستان پیشنهاد کرده است و ما مینداری خیش را به سرپرستان میرسانیم. باری دیگر شما را تبریک می‌گویم. بگذار همه وقت ما سرفراز باشیم. بگذار ما همه وقت دستگیر سیاستی خردمندانه رهبری دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باشیم. سلامت باشید. ما در اینجا نمایندگان از ریاست عالی سرپرستان از فرمای فراز بازار حاجی شریف حضور دارند و من حالا با کمال احترام سخن را به نماینده فرمای فراز یعنی سرپرست دسته روشن دلشاد شریف میدیم. مرحبا دلشاد جان. آن نفری که خیلی زحمت کشیدن، خیلی مهنت کشیدن. دلشاد تنها از جانب شرکت فراز، اینچنین از جانب کل سرپرستان، اینچنین من در نظر دارم بازار حاجی شریف نیز سخن میگوید. مرحمت. همدیاران عزیز، مردم بلند و ناموس کلوب، غلبه مبارک. این غلبه نه تنها غلبه دسته روشن است، این غلبه ما و شما است. ما به یکدیگر هجیم. یک بار دیگر غلبه مبارک. بفرمایید من از نام سرپرستان تیم، از نام جناب محمد ظاهر صاحبов، زینال جان صاحبов منتداری خود را بر شما اظهار کنم. با شرافت غالبیت کمال روشن ما امسال نام تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی میکنیم. روز 6 دکامبر در شهر کوالالامپور خورپارتایی برگزار میگردد که همچنین بغیر از دسته ما در آنجا از چنین دولت ها بحرین، کویت، یمن، لیبیا، هندوستان حضور دارند و خدا نصیب کرده باشد ما با آنها قوا می‌آزماییم و من باوری کامل دارم که غالبیت در پیش است. ما با یکدیگری با همراه خدا نصیب کرده باشد در این مسابقه هم غالب می‌آییم. باز یک بار دیگر بر همه شما این غالبیت را تبریک میکنم. سلامت باشید. تشکر زیاد ارشاد. تاجیکستان را امروز در عرصه جهان همه میشناسند، همه احترام میکنند. من باوری کامل دارم که این بازیگران در تمام دنیا کولابی عزیزی ما را معرفی میکنند. مبارک باشد بار دیگر. سلام باشید. دوستان عزیز، من نزد بلندگویک یکی از چهره‌های سرشناس و شناخته مربی مشهوری دسته روشن معروف رستم را دعوت میکنم. دفتوری بکنید به خاطر سلامی کلام با شما مخلصان و مردم کلوب شهر بوستانی. ما این خورسندی رو، این غلبه رو با تمام مردم شهر کلوب و کل تاجیکستان تبریک میگوییم. ما حدود 50 سال این روز رو انتظاری کشیدیم و امروز همه یک جایه آن رو استقبال میگیریم. من از نام خود، از نام دسته روشن کلوب پیش از همه به سرور دولت جناب عالی امامعلی رحمانوف برای رشد فوتبال و سرپرستان دسته بازار حاجی شریف، شرکت فراز، شرکت کانت هولدینگ و به پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری و به حکومت شهر کلوب و البته به همه شما مخلصان عزیز منتداری خود را بیان می‌نمایم. هزار رحمت کلام برای دستگیری کردگیتون. سلامت باشید. تشکر میکنیم از شما. دوستان عزیز، اکنون من نزد بلندگو یک نفر را دعوت میکنم که واقعا در طول تمام موسم در این ورزشگاه و ورزشگاه‌های دیگر همه را به شور می آورد تا روشن را دستگیری کنند. روشن را به پیش میخواند تا روشن گل میزند و همه ما و شما
خرسند و خوشنود باشیم. شهرت شاداب راهبر فن کلوب روشن کلوب بیا برو بیا. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, мухлисоне ки дар ягон ҷумҳурии тоҷикистон дар ягон ҷой дигар нест. ман аз номи худам ва аз номи мардуми клуб барои дастгирӣ, барои тинҷии оромӣ, бигузор ҳамеша тинҷии оромӣ бошад. ҷаноби олӣ, мо аз шумо миннат дорем. ваъда метиҳем ки соли оянда иншоалло мо ҳама мардуми клуб ба як овоз зинда бо ҷаноби олӣ омади раҳмонов. дуюм, касеро гуфтаниам ки дар тоҷикистон кам ёфт мешавад. маҳмад зоир мешиносед, на мухлисо? азор раҳмати калон ака, акай зайнун, азор раҳмат ака. айноми ҳама мардуми клуб раҳмат мегум. як бор дигар мегум мухлисо, шумо розӣ ҳастед аз спонсори команда? соли дигар фақат тартиб интизома риоя мекунед. ма бо шумоям. саломат бошед. ташаккур шудаҷон. дӯстои азиз, месазад ба хотири ин ҷавон як кафтобӣ кунем, ба он хотире ки ишон тавонистанд дар ғалабаи дастаро таъмин кунанд. ба чӣ хотир? ба оне ки дар ҳама ҷо маълуму маъруфу машҳур аст ки агар даста 11 бозингар дошта бошад, бозингари 12-умаш мухлисон ҳастанд. ва ҳамин мухлисони азизи гиромии равшан бо сардарии шӯраҷон тавонистанд ки ғалабаи равшана таъмин кунанд. муборак бошад. ва дӯстони азиз, ман ёдрас мешавам ки албатта клуб, дастаи равшани клуб дар як замоне ба вуқӯъ омад, дар як замоне эҳё шуд ки хеле шароитҳо дигару мураккаб буданд ва онҳое ки дар саргаҳи инкишофи ин команда буданд, имрӯз ҳамчун собиқадори дастаи равшан дар бозиҳо ширкат меварзанд ва ба дастаи имрӯза, ба онҳое ки имрӯз дастаро сарпарастӣ мекунанд, раҳбарӣ мекунанд ва бозӣ мекунанд, тавсияву ҳидоятҳои хубам медиҳанд. ва яке аз чунин шахсиятҳо акаи эмом қурбонов аст, яке аз собиқадорони маъруфи дастаи равшан. ман он каса назди балангӯяк даъват мекунам. имрӯз месазад ки эшон ҳамун хурсандии 50-солаи худа имрӯз пеши мову шумо изҳор кунад, зеро эшонам дар дастаи равшан хело солҳои тӯлонӣ ҷаҳду талош карданд то ҳамин унвона ба даст биёранд. миннатдоргии худро аз номи ветеранҳои собиқдорони футболи равшан мо солҳои дароз ҳимоя мекардем клуби равшана. мо миннатдоргӣ ба командае ки ҳозир бачаҳо ҳастанд, миннатдоргӣ ба спонсорҳои равшан ёрӣ мерасонам. ба президент миннатдоргӣ баён мекунем айноми команда ки дастгирии чуна чӣ карданд. раҳмат ба ҳамаи ки мухлисо дастгирӣ бозӣ ҳамаи мо шумоем, ин ғалабаи моем. мо муборакбод мекунем ба команда, ба ҳамаи мухлисо. хушомадед ба стадион, хушомадед ҳаматон. раҳмат ба диққататон. мардуми шарафманди клубро ба ғалабаи равшан аз самими дил табрик мегӯям. зинда бод пешвои асри 21 муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон. зинда бод командаи равшан. қаҳрамон, чемпион, қаҳрамони ватан равшан аст. лоиқи 100,000 аҳсан аст. қаҳрамони ватан равшан аст. номи клуби мо буд баланд, шуд баланд, боз ҳам шуд баланд. آفرین آفرین مردمی سرفراز، آفرین آفرین مردمی سرفراز. شهرت کشور ارجمند چمپیون وطن روشن است. لایق 100,000
احسن است. من بعد از کولاب عزیز با نام تاجیکستان عزیز قدم به عرصه فوتبال بین المللی میگذارم. دوستان عزیز، همه شما را، اما مردم سربلند کولاب را به این غلبه بزرگ از صمیم دل تبریک 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 میگویم. زنده باشد دوستان. تشکر میکنیم از استاد. دوستان عزیز گرامی، با شکرگزاری و سپاس از سیاست خیرتمندانه جناب عالی محترم امام علی رحمان که در تاجیکستان عزیز ما فوتبال اینقدر رشد کرده است، من یک نام همه آنهایی که در عنوان به دست آوردن روشن عزیز دست گذاشتن یک بار دیگر ذکر میکنم. من قبل از همه میخواستم نام رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی را که برای دریافت سرپرست روشن خیلی جهد و تلاش کردن در اینجا ذکر کنم. البته دسته فیرمای راهبردی شرکتی پرواز بازار پاکستانی، شرکتی کنترل باز امانی ظهور، مقامات اجرایی حکومت دولتی ریاست بجا، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب و البته آنهایی که با علاهیده بودن جوانمردانی که برای رشد نیروی کمند سهم گذاشتن، برای آنها و البته برای مخلصان عزیز یک جهان منتداری خدا میرسانیم. این غلبه، این فتح و این ظفر برای همه ما و شما مبارک باشد. دوستان عزیز و ارجمند، از این به پس روشن تنتنه های خود در میدان های بزرگی عرصه بین المللی معرفگری کولاب شهر باستانی، معرفگری تاجیکستان عزیز و معرفگری این ملت سربلند خواهد بود و ما امیدواریم با یک جایگی همه شما دسته روشن کولاب در میدان های بزرگی دنیا پرچم تاجیکستان، پرچم کمان و نام تاجیکستان و نام ملت بردان کولاب شهر باستانی را بلند بالا خواهد داشت. سرحدی ما توپوکی کولاب، سرحدی جزاور توپوکی کولاب، خودهای کشور از ناموس توپوکی کولاب. دوستان عزیز گرامی، با همین قسمت رسمی این چهاربینی را با پایان میرسانیم و از مهمانان عزیز و ارجمند، از رئیس محترم، از کل بازیگران و هیئت دسته روشن دعوت میکنیم تا مقام افتخاری را در آن زینه بالا بگیرند. و حال حاضر برنامه هنری با مشارکت چهره های سرشناس صنعت کشور سریا قاسمова، شبنم سریا، بانو فرزانه خورشید و کل هنرمندان دیگر و حاکمی قرمیت روشن تشکیل شد. Summa